Mwisa ku mukwano gwange wena eyekumbira ku mukutu gwaffe ogwa Bosoga tourism and heritage ndo okusaba mukwano gwange iwe abaira akali kubanga subscribinga jya mumaiso bambi subscribinga likinga ate sharinga tuwerabera kubairanga bambi oleka comment yo wansa mama Helena Mutamba munanga olwalero asobera kubanga bambi asibulusaku asibulusaku munange abasiraamu bonabona mu bujiriranga kuba nti abasiraamu basobora kubanga baide bano mama Helena Mutamba babanga basobola okwetusaako ekiwulo ate ekiwulo munange ekya Futali olunaku lubaye lulungi era nga munange embeera etambwire bulungi era nga buli omu ssebo saidi eno ekintu akikoonye mu bulungi era nga munange baye basiima abasiraamu bonabona era mama Helena Mutamba eyogereku eri abasiraamu yabatuusaako obubaka okuva ewa pulezidenti yabatuusaako n'obubaka okuva ewa mama Alitwala Kadaga era nga abeebaza okubanga bambi basobola okubanga bamubulayizinga akalulu ak'2026 era nga bambi abeebaza okubanga bafutuka ku buwanguzi obw'obukulembeze obw'ewanga. Olwaleero omufulo gwaffe ogw'abasiraamu okuba nti twidda twasiibula okusobalirwa eyakikulu okwebaza Katonda nti Katonda atuweera obulamu n'okwebaza Katonda yeebale okusomesesa pulezidenti yatamu yabulemeseffe ababeegale n'okwebaza obulamu bwa maama Kadaga n'enda okubakasa nti ensonga enyingidde nakola obusoga muno mu biseera ebyokulonda pulezidenti Museveni yanjuma okubaka okuyita taliike okola emirimu gye n'okuyambaku okutereza ekyalo. Olwaleero bakakomere pulezidenti Museveni yanbuuza lwaki tonamba kuwatereza mu kiringa erimu eno kamaala. Pulezidenti n'amukuba nti baba kasita ontumye kanje kukinoyirabula ekyalo kitereziisa. Mama Helena Mutamba era agire mu maiso yakubiriza abantu okubanga munange bayira walala batolewo ebyendawukana mu madiini batolewo ebyendawukana mu politics oba oli kitegera so ebintu ebyo bantu basobola okubanga tebasubiza kubanga bateba goolo yaibwe nga awalala era yakuba nti balina okubanga bayira walala okusobola okubanga batambuza Busoga basobola okufuna ku mugaati okuva ewa pulezidenti nga bali kitole. Nikwetagire Magane n'ekitungayita kujja kityokusaka wa pulezidenti Museveni kwena abaana baffe bafune ku wano ekyokusakira ku bafune ku ssente. Zeteeza akola ssente kutuwa mu kulala nsemberera naenda tunatuna tubenga tukola kika tufunira walala. So olw'ensonga eyo ndikubasaba nti buli asoma duwa asoma eno muzeeyina mukobera ensonga gyaffe wano edakakutole amukobera abaana betu bazalimu namukobera webirina amasomero n'amalwaliro yanga ati kale kamumale Museveni ebyayindi nakona ensonga eyo titeeketeeke era n'ensonga lwaki Museveni tute oluwa esala yaffe lutuuke wa Allah nga eriku omukisa guno ogw'omusinga. Eduwa munange yonna esoboire okubanga esomebwawo era nga mama Namutamba ayino era yakoba nti duwa eno ebaire kubanga munange yakwebaza ku bantu abaaliwo mu ssaawa ero ey'okubanga nonya akalulu bwa pulezidenti era yakoba nti duwa munange ate oba oliawo era esoboire okubanga ebaawo awalala nga basiibulusaako abasiibi n'ebibiina ebyendawulo ebyaliwo munange nga banonya akalulu k'obwa pulezidenti. Okwebaza abantu baife ab'ebugiri okuba nti banonekeza Muzeeyi Museveni akalulu yabita ekindi n'okuba nti tusiibulula ku abasiraamu n'okusoma duwa ya shukuru gye batusabire n'okuba nti tufune emirembe n'ekisiibo ekirungi ni Allah awulirize okusaba kwaife okw'abantu baife. Tubeere n'ebibiina bingi bitwatambula nabo ndi wano ne banyanya bashangazi twatambulanga nabo baana abakyala banoonya nnyo omukulu gwa Muzeeyi abasiraamu mu bugiri muno n'abasinga bungi
so bwe tuba tusoboire ekola ifutaali nga yaleero okubasiima abaanoneza muzeeyi akalulu eba tulikola busabulya z'amaanyi so ndi kusaba ekisiibo kino kibabeerere kya mulembe ekisiibo kino kibe kya bulamu bulungi buli kimu kye tuli kusaba President Museveni nga Bugiri district akituwe kusaba President district yaife eno ebintu bye twasaba nga industrial park twasaba amalwaliro twasaba amasomero twasaba akatale twasaba President emirimu egy'abaana baife mu Bugiri muno tuli kusaba byonna tubisabye leero bw'obuwa President atulingemu era atuwe Katonda atuwe n'okuganja eri mu maiso ga President okuba nti bye twogera naye asobola biwuliriza busoga ife eno ni Bugiri ekulaakulane maama Kadaga yena antumye balamuse era abantu be balamwisa era nenda okwebaza buli omwaidye nti Allah amwizeeyo mirembe. Nange abakulembeze ab'endawulo baviireyo basiima ekikolwa kino era basiima Omumbeda Helen Namutamba olw'okuba nga asoboire okuba nga ayiza walala amadiini gona ng'aziramu kusosola. Okusiima mwani naife Helen Namutamba Omumbeda olw'okusalawo olunaku lwaleero okuba nti atwetano ng'abasiraamu ab'e Bugiri tulina okuba nga tusiibulukira walala. Tumusiima olw'emirimu emirungi gy'atukozeemu wano e Bugiri, emirimu gy'okutugayita ng'abaana Bugiri. Bugiri erimu amadiini ag'endawulo, Bugiri erimu amawanga ag'endawulo, so tulina okuba walala mulisobola okuba nga tutuuka ku development. Ife ng'abasiraamu tulina iteeka lye tukoba nti tatuziyiza kukolagana na muntu atali wa idini abasiraamu eibanga lyamala nga tatulwanisiiza. So Helen tumusiima olw'omwoyo mulungi okayita abantu ba Bugiri okumana nti abasiraamu ba Bugiri baliyo olunaku lwaleero batweta okuba tusiibulukusa tusaba Allah tabaraka wa taala akusoze ebirungi byerere. Tulina okusiima His Excellency Yoweri Museveni Kaguta olw'ebirungi byatukoleire era tukusiima abantu ba Bugiri mu kiseera kino twalonze bulungi twenda okuyira walala. Kaire waife Helen Namutamba atwere obuvunaanyizibwa eta Uganda Muslim Supreme Council n'abantu bonna nga tasosoire mu madiini tasosoire mu mawanga tasosoire muli mu kimu kyona okubona nti atwese okutusiibululaku mu mwezi guno gwa Ramadhaani. Saba Allah amuwe obulungi mu mwezi guno gwa Ramadhaani, amuwe ebirungi ne ku lunaku olw'enkomerero. Mwezi guno gwa Ramadhaani kutukubiriza okuba nga tuliisa ku bantu era kino kyakoze kyongera okuyiza awalala abantu ba Bugiri. Tubaire nga twatuka mu ndawukana ya Bugiri ey'amawanga ey'amadiini ey'ebyobufuzi aye wabanga ali kukumaakuma abantu okubona nga abayizagalala kumweyanza mukaire waife Helen. Era tusaba mukaire waife President ow'eiwanga Helen ono yakola kinene ino okukulembera Bugiri eno okubona nti obululu ebuyiwira Museveni era tusaba nti niwakaseera ako mukaire waife mulinge ku mukaire waife Helen ono kubanga alimu omulanumwa ogwa Bugiri eno okubona nti agigayita era tusaba nti abaana Bugiri ebyobufuzi byawa tuyire galala tukolere bantu tukolere abaana Bugiri tusobola okutwala Bugiri yaife mu maiso. Amainanize Haji Muhammad Ali Tenywa Deputy Chairman wa Bugiri Muzirimu District era ogenda okubiriza abantu abaana Bugiri encho tulina ifutwari dina ya Muzirimu District era yona ngere ku mulamwa ogw'okwiza abantu agalala era tusaba bakaire baife abaana Bugiri mwena tusobola okuwayo ku ifutwari dina tutandike essaawa 8 ogw'olweigulo tusobola okugabula abantu baife mu Bugiri. Tusaba Mungu abakuume abamaze ku kisiibo kino nga muli bantu abatya Katonda. Mwebale ino mwebalire era. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shiri ya Bakale nze isentebe wapate ya NRM Western Division Bugiri Municipality. Ndi wano olunaku lwaleero ndi wano munkuusi wa mwani na ife mugala waife Namutamba Helen nga atwese wano okubona nti asiibulula ku abasiraamu. Kino n'ekimu ku bintu bye tusinga kwetaaga bye tuyayaanira mu Bugiri District okuba n'omukulembeze asobola okuseesa abantu era kaabayiza walala. Nze ebigambo byange bino ndi kubyogera mu kiseera kino nga twetaaga omukulembeze afaanana oti n'oyo. Era tusaba abantu ba Bugiri District bona tuboneke nti tuyira walala tubule okwekutula tubule ebintu ebyokulwanagana aye tuyenda kukulemberwamu Namutamba Helen asobola okuboneka nti agema Bugiri eno nga bwali kugigema okwiza abantu awalala. Abantu buli balala ekitundu kikulaakulana
kivaamu okulwanagana buli kisaawa nga bwe tubaire tufaanana mu Bugiri district. Aye esaawa eno wano wendi ndizeemu amaani nga ntuuse wano ewa mwani naife Namutamba Hereni nga twesiga kagana ewuwe okusiibulula ku abantu era tusiibulukire naye galala wasobola okubona nti tubwine ekintu ekisinga kuba kirungi ino mu Bugiri district. Ebintu bino biremye abakulembeze bangi ino ababaire mu bukulembeze ngate ababaire bantu b'amaani kuba baire mu bukulembeze gano mu Bugiri nga tulina abakulembeze ab'amaani nga balina ebifo ebinene. Aye kyabalema aye esaawa eno omwana omuto ono Hereni Namutamba yavaayo yategeera nti abantu ba Bugiri beetaaga okuboneka nti tubaakuku walala era twaliira ku walala era twasobola okuba nga tuwongera ku naye. Tuliko kwebaza mukaire waife ate twebaza ni President Museveni ayavaayo n'asobola okubona nti alengera Namutamba Hereni mu bukulembeze bwe yasobola okumuwa ekifo ekyokukuŋŋaanya okuboneka nti asobola okukuŋŋaanya abantu aba Bugiri district era okusobola okutubitamu. Tuli bosiimu tusaba Katonda aikirize ne President Museveni tukusaba olinge mu ebyo byakoze mu Bugiri district osobola okumwongera amaani asobola okuba katuyamba kubanga ife nga Bugiri eno okuva inuma eyo ebairemu abakulembeze ab'endawulo ate nga b'amaani. Aye mu butuufu nivo tubaye tusingira yala kuba bubi ino nivo tusinga okuba obubi ino. Aye Namutamba akigemyemu kwegamba saawa eno tuli kulingirira nga Bugiri eno ejja kucha kukyuka singa tunatambulira wano entalo twaderabira twerabira bino twerabira bide tudda kwagana nga district yaife ya Bugiri ejire mu maiso ate yeyongeramu. Ngende kukobera abakulembeze abagwire n'ababise mwena twire walala tuleke okujja okulwanira ku mitindagano okulwanira mu kooti abagagaibe mwena muyinza okuba n'ensonga daibwe lwaki mwagagaibe. Aye ndi kubasaba mutoleyo ku emisango gyaimwe egyo gye muli kugagava kubanga Bugiri district ne Bugiri municipality eno abantu nabalonda abantu abo nabalonda obukulembeze. Sisi wanawake ya Bugiri wanachama NRM tunashukuru sana kwa futari ya leo. Mwenyezi Mungu mtoto yetu huyu Fasa ametoa amzidishie kila laheri kwa dunia na kwa akhera. Alhamdulillah rabbil alamin. Tunamshukuru Mama Kadaga, tunamshukuru President Museveni kuwa mtu ya kukusanya watu wakakuwa pamoja wakapendana. Sisi Bugiri tuko kitu moja, watu ya NRM. Sisi tuko na chama yetu ya wanawake zaidi watu 50-60, lakini sisi yote tuko chini ya msichana yetu Hereni. Alhamdulillah rabbil alamin. Tunamshukuru, amefanya kazi kubwa sana kupatanisha watu, sio mchezo, lakini huyu mtoto amefanya kazi ya nguvu sana. Tunamshukuru. Mwenyezi Mungu amfungulie kila baraka kwa kazi yake na wazidi kupata cheo. Mama, jina yangu naitwa Farida Kausinde, stroke mama watoto. Naitwa Fauzia Binasa. Naitwa Fauzia Binasa, nimeolewa hapa Bugiri. Tunamshukuru dada yetu, mtoto yetu kwa kutukaribisha hapa kwa kutuita kwa futari ya leo, na tunamshukuru sana kwa kila kitu. Na sisi hapa tunayo chama yetu wanaita Gumoda. Tulikuwa tunaomba chochote kenye president yetu Museveni atakuwa nayo, tunaomba tusaidie chama yetu. Chama yetu imekaa sana miaka karibu 30. Tuko na hiyo chama yetu, tunataka maendeleo kwa kila kitu, chochote kenye atatupatia tunataka tuendeleze chama yetu, tuweze kufanya kazi. Tuko wanawake 56 sote tuko kwa hiyo chama. Naomba leo ndo tumepata chance ya kukutana na huyu dada yetu. Tangu siku kainga tuna support President Museveni. Hii ndo first time yetu kukutana na mama huyu, tukazungumza naye kwa habari ya chama yetu, lakini tulikuwa tunaomba
President yetu mzuri Museveni atusaidie kwa kila kitu yenye ataweza, yenye chama yetu aendelee mbele, na sisi pia tufanye kazi yoyote yenye atatusaidia. Mnataka kama nini asaidie kwa nini? Tunataka atusaidie kama atupe kwa hiyo tent, atupatie hizo makiti kwa ajili kwa chama yetu. Tunayo wenye kujua kupika cakes, tunayo wenye kufuga hizo kuku, tunayo kila kazi yenye sisi tunaweza kufanya. Si chama yetu ya wanawake peke yake, hamna wanaume, tuko sisi wenyewe tunafanya kazi zetu kidogo, tunatoa hiyo pesa tunampa wengine kwa bodaboda. Kale kulwa Busoga Tourism channel YouTube bambi niro ko banja mbaye subscribing, liking, sharing, era tuwerabira kubanga commenting once awo mbaye Latifu Visual wano ku Busoga Tourism tubonaga no mulundi ogundi. Bye bye.